Sanibonani emakhaya, sanibonani bafowethu, ogogo nomkhulu, omama nobaba. Lo khulumayo ke udokotela wenu Lucifer, udokotela wenu bafowethu ophethe into yenhlanhla, ophethe into eshintsha impilo yomuntu, ophethe bafowethu ibhanoyi, ophethe usuka sihambe, ophethe ukati suka eziko, ophethe into esusa inhlupheko emndenini yabantu, ophethe into bafowethu engazwani nokuhlupheka empilweni yomuntu. Lapha ke bafowethu into ewukuhlupheka, lapha into ewukuswela, lapha into ewukulamba, umuntu alambe, umuntu asebenze, umuntu kodwa alambe, asebenze umuntu kodwa aswele ngisho imali yokugibela emsebenzini, asebenze umuntu avuke ekuseni ayikhandle, umuntu enze yonke into ekuthiwa kayenze lapho asebenza khona, noma ngiyalelo zezwe ke lanamhlanje. Kodwa lutho ukuthi isimo sempilo yakhe sishintshe, lutho ukuthi isimo somndeni wakhe sishintshe bafowethu. Esikutholayo ke ukuthi abafowethu sebekhethe ukuthi balandele inkolo yesilungu. Esikutholayo ukuthi odadewethu sebekhethe ukulandela inkolo yesilungu ngenxa yokuthi izimo zanamhlanje zidimanda kakhulu ukuthi kufanele ukuthi uzuphile ngokukhululeka. I-financial freedom yakho kufanele ukuthi kube namalungu omndeni, kufanele kube nabantu obagudluzayo, kufanele kube nabantu obasusayo eduze kwakho. Esikutholayo ke ukuthi obhuti nosisi bethu sebekhetha ukuthi bashade bebodwa nezingane zabo ngenxa yokuthi amandla abanawo, amandla abawatholayo lapha abasebenza khona awanele ukuthi bengakwazi nokuthi bebheke isimo sasekhaya lapha abaphuma khona. Kule umholo wakhe omncane awuphiwe ukuthi athenge isinkwa, ukuthi akwazi ukuthi avuke ekuseni aye emsebenzini adle, akwazi ukuyithengela leso sicathulo naleso skipa. Abanye kuyishwa kakhulu ngoba bakhokha nama-rent lapha abahlala khona. Inqubekela phambili ayikho bafowethu, umuntu osebenzele emuva njengenkukhu bafowethu. Abafowethu akubonakala ukuthi bayaphi. Abantu bagcina beyinikela eziphuzweni, bagcina beyinikela kwidakamizwa ngalowo shintsho omncane osalayo uma ethe wahola. Umuntu uthe hola sekushaya i2, sekushaya i3 akasenayo imali ngoba umholo bafowethu mawusebenza usebenzela izikweletu, usebenzela ukuthi wondle ekhaya, usebenzela ukuthi ugibele ukwazi ukuya emsebenzini, nazo zonke ezinye izinto bafowethu, imoto, imizi, kuningi nje bafowethu okwakhekayo okuba izikoloto uma kusuka ngomhla ka1 kuze kuyoshaya umhla ka31, noma ngabe inyanga yakhe rotate kanjani. Lezo insuku bafowethu hlezi ulinde umholo, awungitshene uzosurvive kanjani, uzophila kanjani, uzophila kanjani, uhlale ngomhla ka1 ulinde ukuthi kube nomuntu ozokufakela imali. Ngisho ngabe u50,000, ngisho ngabe u100,000, lo 100,000 uthi ufika usuku usulimele, usuphuke kakhulu ngoba nama-demand class osukuyona sekufanele ukuthi lingane, istandard osukiso sekufanele ukuthi usimaintain. Ngeke uzuphile bafowethu, kufanele ukuthi uma umuntu bafowethu omnyama ukhumbule ukuthi ubani, ubuyaphi, imaphi la kufanele ulungise khona ukuze into zakho zilunge, imaphi la kufanele uthinte khona ukuze izinto zakho zilunge. Ngoba esikutholayo ukuthi uma uthatha isilungu usihlanganisa namasiko akho, kuba nempumelelo mfowethu emangazayo engasoze futhi yavinjwa umunye umuntu, ngoba usuthathe lokho kwabo wakuhlanganisa nokwakho, wangakukhohlwa okwakho kwaba i-guide,
kulokhu kwabo, ngoba lokho kwabo kuhambe kubalahlekisa abafowethu. Kunabafowethu ngiyaxolisa nje mhlawumbe ukukhuluma lokho, kunabafowethu abaphumelele abesey'ndaweni ey'phezulu esathi masikhula siphupha ukufana nabo, sifisa ukufana nabo, kodwa uthi uyezwa mawuvula iradio noma uvula iy'ndaba ku-TV bekuxoxela ukuthi lowo muntu loyo usethatha intambo wayikhunga, usephuza amaphilisi wayibulala. Lowo muntu loyo unemali, uphumelele, udumile, kodwa uyibuza ukuthi lento ayenzayo yenziswa yini, wena ngaleso sikhathi ufisa ukufana naye. Iy'nkinga bafowethu zalomhlaba lo esikiwo zizokulimaza uma ungazazi ukuthi ubani, ubuyaphi. Uma uhlangabezana ney'nkinga kule mpilo yesimanje manje, uzobuyelaphi, uzothi mawukushaya umhlaba ubuyelephi. Kufanele ukuthi konke lokho bafowethu sikwazi, kufanele ukuthi konke lokho kuhlale la ekhanda, ukwazi ukuthi njengoba uhamba nje uthathwa impilo ugibela amabhanoyi, mhlawumbe uzuyofika ngisho ngaphesheya kwey'lwandle uyibone uphumelele, uzukhohlwa ukuthi ubani. Mhla usukushaya umhlaba uyolikhumbula ikhaya. Mfowethu anginendaba ukuthi ucabanga ukuthi usuphumelele kangakanani. Umlando uyasitshena, baningi obhuti nobaba asebawina, abanye bawina amamiliyoni. Namhlanje ngeke uzukholwa ukuthi uhlale emjondolo, ngeke uzukholwa ukuthi usemgwaqeni uyacela. Impilo-ke leyo, ithongo lelo lizokulimaza uma ucabanga ukuthi lo mbuso wena okiwo njengamanje, lamafutha okiwo njengamanje, awazi ukuwushayini ngelinye ilanga. Uphile ngokuy'qhenya, uy'phakamise, uyikhohlwe ukuthi ubani, uyikhohlwe ukuthi ubuyaphi, uyikhohlwe ukuthi njengoba ula ukhona nje ubani okubeke lapho. Akuyona imistake, akukhona ukuhlakanipha kwakho ukuba lapho. uNkulunkulu usiphe wonke ama-resources, wasinikeza konke emhlabeni ekufuze sikusebenzise, sikwazi ukuthi sishintshe iy'mpilo zethu, sikwazi ukuthi silungise iy'mpilo zethu. Bafowethu, hambani niyobona izangoma, hambani niyobona iy'nyanga, hambani niyothola abantu abazonisiza banixhumanise ney'dalwa zenu. Ayikho into enhle njengokuthi uma umuntu umhlaba wakhe usavundile eze kimi. Umhlaba wakhe usavundile mfowethu, uze kimi ngifake inhlamvu. Mfowethu, mfowethu, into ezophuma lapho angifuni ukukhohlisa mfowethu, angifuni ukukhohlisa, yinto ezokwenza ukuthi lento okuyiyo njengamanje, lamafutha okuyiwo njengamanje amultiply 10 times, 100 times, emultiply kulokho ocabanga ukuthi wena sekwanele. Lizokubulala idlozi ngenhlanhla, lizokulimaza idlozi ngenhlanhla. Musukhohlwa ngoba usemafutheni. So ngicela ukukhuluma nalabo fowethu laba basema-office, ngicela ukukhuluma nalabo bhuti laba abaphumelele, ngicela ukukhuluma nalabo bhuti laba benza izinto, ngicela ukukhuluma nabafowethu laba abadlala ibhola abaphumelele, ngicela ukukhuluma nabafowethu laba abasemculweni kamaskandi, ngicela ukukhuluma nalaba bafowethu laba abama-artist, ngicela ukukhuluma nalaba bafowethu laba abakumathenda, abakwi-business, labantu ababhida nabanye abantu kuma-tenders, kuma-proposals wenu bafowethu, labantu abakwi-database government bafowethu. Sondelani, wozani bafowethu, ngiyiphethe into yenu. Ngifuna bafowethu abantu ikakhulukazi abasemafutheni, ngifuna abantu abasemhlabathini ovundile, ngoba ngiyazi ukuthi mangiyifaka inhlamvu yami laphana mfowethu, lento ocabanga ukuthi unayo njengamanje wena iyakujabulisa, iyophindaphindeka mfowethu. Singasathintile izinto ey'nkulu, sithinta nje mfowethu ithongo, sithinta nje isidalo. Singathi sasithintile izinto ey'nkulu, sithinta nje ithongo, sithinta isidalo. Lento ocabanga ukuthi unayo njengamanje, lokho ocabanga ukuthi njengamanje kukhulu kuwena, liyokubulala ithongo ngokulazi, ngokulirecognize, ngokulihlonipha, ngokulibonga. Mfowethu, uze kimi ngikwenzele mina, ngikuphindele lento le oyiphethe, ngiyiphindaphinde. Laba mfowethu laba abazamayo bayazama, bayahlanganisa emculweni, ngabo kamaskandi, ngaba bama-artist, abasondele bafowethu, sibenzele, ngoba awukwazi ukuhamba indlela efana naleyo
uyihamba wedwa nje kungekho la obambelele khona. Awukwazi ukuhamba leyo ndlela leyo ungalilungisile ithongo lakho. Awukwazi ukuhamba leyo ndlela leyo mfowethu ungawuthintile umsamo ngendlela ekuyiyo, ulazisa ithongo ukuthi kulokho okwenzayo ubufisa kwenzakaleni. Njoba usuthathe le ndlela oyithathile, ngabe ubabikele yini bona? Ngabe ubazisile, ngabe uyishisile yini impepho walibikela ithongo ngento ngesinqumo osusithathile kulomhlaba? Ngabe ubabikele yini ngenhlanhla asebethe bayiqhumbuza kweyakhe impilo? So bafowethu, izinto zonke lezi kufuze sizibuke. Uma ungizwa ngihlakaza kanje inkulumo, ngenzela ukuthi loyo naloyo semakhaya athi meyibuka la emkhona konke lokho kumbuyele ekhanda, kumfikele ekhanda. Konke lokho engikukhulumayo kuxhumane neyakhe impilo. So engizama ukusho laba bafowethu ukuthi abafowethu laba abasemafutheni, abafowethu laba abaseyindaweni ezingconywana, angisho njalo eziphezulu, abasondele bafowethu, balekeleleke, bayeke ukuthi uma belabe khona becabanga ukuthi nezingane zabo ziyofica lokho. Sengenzeka ukuthi lokho okuphethe kuzophelela kuwena kuphela uma ungakulungisi ngendlela ekuyiyo, ngoba into efana le ifuna ukuthi uyibike emsamo, uyazisa ithongo ulibonge, ithongo uli-appreciate, ithongo uli-recognize ey'ntweni zakho. Ungaphili iminyaka eyishumi uphila kangconywana, emva kwalokho uthi uyabona izinto ziyasela, awuli-recognize ithongo, awulihloniphi, awulibongi konke lokho elikupha khona wena, ngoba kusemnandi namhlanje ucabanga ukuthi kuyoba unaphakade. Angeke mfowethu kuze kube njalo. Inhloso masiphila bafowethu ukuthi lokhu esinakho manje asikukhulise nesizukulwane sesizukulwane esikufice, ukuze igama lakho, ukuze isibongo sakini mfowethu singapheli. Ilokho ekufanele ukuthi uma uyinsizwa yakini ukulwele. So bengicela kakhulu abafowethu, ikhona into yenhlanhla abafowethu, ikhona into eyimali, ikhona into eshintsha impilo yomuntu ibeke kwelinye izinga la ekhaya. Leyo nto leyo ngiyiphetha ngesabi futhi mfowethu. Uma kukhona mhlambe ofuna ukukuchallenge lokho, akeze ofuna ukukuchallenge lokho, eze khona ngizomenzela mina imlingo, khona ngizomenzela into angeke azayikhona. Hayi ngoba mhlambe amandla kawami awethongo, lento ngiyiphetha, angifuni ukuthi ngileke ngiyifihla, angeke ngize ngiyifihle. Makukhona ophatheka kabi ngalokho nxese. So ikhona abafowethu lento, abafowethu abeza, abafowethu abaseyintweni zamabhizinisi, ngiyabacela basondele, osisi abaseyintweni zamabhizinisi, ningesabi, sondelana. Abantu abama-artist abafisa ukuthi impilo zabo zibe kwelinye izinga, abasondele, abeze bafowethu, leyo nto leyo izokwazi ukuthi ilungiseke. So ngicela ukuthi-ke bafowethu, wonke umuntu wamukelekile la ekhaya, wonke umuntu wamukelekile la ekhaya. Abantu abazaziyo ukuthi kudingeka izinto zethongo bayilungise, abantu abaziyo ukuthi sebehambile iy'ndawo ey'ningi bexoxelwa ngethongo leli likibe kufuze ukuthi balimukele. Abantu bafowethu abanedlozi, abahlushwa idlozi, bafowethu ungakuvumeli lokho ukuthi uhlulwe yinto engakhulumi, into engakhulumi ikuhlule into ingakhulumi. Thatha impilo mfowethu kube yakho, uyilawule kube yakho, ube in charge of your own life. Hayi ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi ungazi ukuthi kwenzakalani. Uma ithongo lithi lemukele empilweni yakho, kwenze lokho, uze kithi sikusize. Asenzi thina la ekhaya into engamanga, senza into yangempela ukuthi uma sisikhipha isangoma sisikhipha sihambe siyosebenza. Hayi lento eyenzakalayo ebuhlungu bafowethu eyenzakalayo emhlabeni, kuhlale kukhishwe izangoma ziba impuqu. Ayifuneki leyo nto leyo, lelo zingisazolishumayela kakhulu vele, ayifuneki leyo nto leyo. Umuntu nomuntu njengoba ngikhuluma kanje uyazi ngakuba ukuthi zingakhi izangoma ezimpuqu nje, umuntu avele aphume kuvele kumoshakala kakhulu, kube ngazi ukuthi nje mfowethu selimflathele ngempela ithongo leli kade ethi uzama ukulithinta, ngoba kenzelwe into ekuyiyona.
uyazazi ukuthi unedlozi, woza lapha ekhaya sikulaphe sikwenzele izinto zakho, woza lapha ekhaya sikulungisele izinto zakho yilunge. Hayi indaba ukuthi uzubulawe yithongo, uhambe impela, uhambe emhlabeni likulimaza ithongo, uhambe. Leyo nto leyo kuyafana noma ungayibalekela impilo yakho yonke uzuhambe emhlabeni. Leyo nto leyo iyosala ihlupha izingane zakho, iyosala ihlupha isizukulwane sesizukulwane sakho. Akusho ukuthi wena nje ubuyibalekela manje isiyophela, cha, ayizukuhamba nawe, izosala lento ngoba iwumoya ingene ey'nganeni zey'ngane zakho leyo nto leyo. So kukuba yigwala nje lokho, kukuba yivaka lokho, kukuba ubaba noma umama ongenalo iqiniso ey'nganeni zakhe, ongenakho ukuthi yena ufuna ukubona iy'ngane zakhe y'phumelela kusasa. So into enjalo bafowethu iyihlazo. Lokho nje kufanele sikhulume ihlazo, musana ukulekhe nivika ngenkolo zesilungu nibalekela ukulungisa impilo zeingane. That's being selfish, ukuthi wena ufuna ukumukela lento, kufanele iziyomukelwa izingane zakho. Leyo nto ayifuneki leyo nto leyo. So kuyakhandwa la bafowethu. Ngiyacabanga niyabuka la emva kwami. Into eyisigubhu la ekhaya iyakhandwa. Into nje eyisigubhu ngempela iyakhandwa, hayi into okudlala. Makukhulunywa ngento eyisigubhu ethatha impilo yomuntu ishintshe, leyo nto leyo into ekhandwayo. Last kunensizwa la esiyikhandayo ejule ngendlela eyisimanga lensizwa le. Isazogila izimanga, angifuni ukunikhohlisa. Angikhulumanga kakhulu ngento eyisigubhu ngoba sesikwenye level bafowethu, sesifuna abantu abama intellect, sesifuna abantu abaphesheya. Siyabalapha abantu e-UK, siyabalapha abantu e-America, siyabalapha abantu phesheya kwezilwandle. Mhlawumbe mawukuthi nicabanga ukuthi lokho esikwenzayo siyakwenza, hayi kancane, sikujulele kakhulu lokho, yinto nje mfowethu esiyenzayo. So kufanele ukuthi uma umuthi sithi siyawazi, uma umuthi sithi siwuphethe, sikhulume ngento yangempela esikwazi ukuthi siyithume sila ikwazi ukuthi ishintshe impilo yomuntu. We must be innovative ngomuthi. Ungathi ngasonke isikhathi kufanele ukuthi umuntu ezothatha isigubhu. Uzofika kanjani nesigubhu kwezinye indawo ngoba asikwazi ukufika. Omunye umuntu akakwazi ukuzalana. Uma siphakamisa ingelozi zasemazulwini, uma siphakamisa amadoda amakhulu oLucifer, sisuke sazi ukuthi yibhanoyi leyo nto leyo. La ofuna ukuthi iye khona njengamanje baba ifika kuwena qathatha. So bafowethu igodlo ikhona iningi la ekhaya. Imoto ikhona ziyakhandwa ezinye bafowethu bafowethu angifuni nje bafowethu ukukhuluma kakhulu ngoba kuzothiwa futhi ngoba sengike ngezwa kukhona abakhuluma izinto abayithandayo ngoLucifer. Angazi kulungile owami umsebenzi bafowethu ngiyawenza. Umuntu mefikile ngiyamthinta into zakhe ethinteke, lokho sikufuna ilokho futhi engikuzele mina la njengoba ngikhuluma nabantu kanje uzotshengisa abantu, ukuzodayisela abantu umsebenzi. Lokho kunye ningixolela ngikho kikho. So bafowethu ngicela ukuthi ke abantu basondele beze ngenza le video ngisekhaya, ngifuna ukutshengisa ukuthi I'm just a natural person. There's nothing super heroic ngami. No, I'm a natural person who happens to have a gift yokuthi uma ngimthinta umuntu ngimthintela izinto zakhe ziyathinteka zenzeke izinto zomuntu. La engikhona isekhaya kithi, isekhaya lapha eBathenjini kunezigodlo lana, izigodlo imbili, igodlo ezilana, esesithathu siyeza bafowethu. So ikhwama lezi engikhuluma ngazo, hayi ukuthi mhlawumbe ngikhuluma indaba ukuthi into esazola, ngikhuluma ngezikhwama ukuthi kufanele ukuthi isikhwama nesikhwama sibe nendumba yaso, isikhwama nesikhwama kufanele ukuthi sibe nesigodlo saso. Amandla lawo esikhuluma ngoba uma umuntu eza ngokuthile kunezinye izinto engokazi ukuthi ithinteke ezigodleni ezithile, kufanele sihambe siye esigodleni esithile siyojula ngento yaloyo muntu loyo. So ngifuna nje ukunitshengisa nje isampulu njoba bengise endlini yangasenhla emakhehleni yaseBathenjini. Ngifuna ukunitshengisa nje ukuhlukana kwazo nje izigodlo. Ukuthi masikhuluma ngezikhwama ukuthi
silungisela umuntu into ethize kufanele ke sithinte abantu abathile kufanele ukuthi sithinte amadoda athile sesijula manje ngoba kufanele ukuthi umuntu ese-UK ese-America sikwazi ukuthi uma sicela kwabathile izinto zakhe ikwazi ukuthi ifike lapha ekhona kungazi kube ukuthi sekufanele ukuthi umuntu egibele ezothatha isigubhu wenkosi yami asikwazi ukwenza lokho kufanele ukuthi lapho ukhona sikwenzele into yakho izinto zakho iqaqeke ibonakale zenzeke lapho ukhona so bafowethu abantu abasondele bazothatha izinto ezijulile si understand ukuthi abanye abafowethu basemahhovisi lapho ukhona ukwazi kuba nesigubhu kunezinto ezithize sikunikeza zona nama discipline athile kufanele uwalandele uma sikunikeza lezo zinto ekwazi ukuthi ishintshe impilo yakho ekwazi ukuthi zibe ama decoration eoffice lakho hayi ukuthi uzoyithatha uyibeka endlini ngoba leyo nto leyo uyithathela ibusiness uzoyibeka lapha neoffice lakho uzoyibeka in your business place in your business office whatever the case is but at your workplace so ngabe umdlali webhola zikhona izinto esikwenzela zona zihlale kuwena egazini lezo zinto zikwazi ukuthi imele into zakho umculi akhona ama-ring ngicabanga ukuthi obhutinosi sisebeke babuka abaphathi babo abaphathi benu ngicela nibabuke ezandleni banamaringi bashumayela lokho abakushumayelayo kini ngoba there has to be discipline without order emhlabeni ngeke sikwazi ukuthi siphile kahle so kufanele ukuthi kube neorder kufanele ukuthi kube nabantu abangakwazi ukuthola ulwazi oluthile bawufaka amaringi eminwini yabo nibabuke mawukuthi lokho anikazi nokunakisisa abaphathi benu emasontweni ikwezepolitiki ngiyaxolisa ukukhipha lemfihlo lezi ngixolele inyanga kunjalo bafowethu kunjalo labantu enibathandayo nibahloniphayo ama-artist wenu lawa eniwathandayo bafaka amaringi ezandleni bafake imigeqo basetshenzwa yithi bayasibhuka siye endaweni zabo bafike kithi akulona icala lelo futhi 80% yabafowethu yabantu abangena kithi abantu abaphezulu abantu abaniphethe amabhosi wenu so sukumelana into zenu musani kuba sebumnyameni musani kuba sebumnyameni usuzame kakhulu ucabanga ukuthi uzolwa nemanager yakho uzolwa neboss yakho ngeke uzulunge ngoba meke wasitshena wathi khona ubani ongihluphayo lapha nemsebenzi onomsebenzi wami manje ubhizi lekhe ngithembisa ngeCCMA bese sithi cha lo muntu loyo khohlwa uyena uzoresign ngeke iziphele iviki uyena ozofika athi hey usekhathele yena nangempela futhi uphela umsebenzi ngoba usukeze kithi wena uhleli urelaxile lekuthembene nohulumeni ngeke aza kwenzele lutho uhulumeni ngeke aza kwenzela lutho fanele wena usukumele into zakho usukumele yakhe impilo ngisho ngaba no matric ube nama PhD ube nama zonke lezi zinto zena ama honors and what ama degree ngeke mfowethu leyo nto leyo isustain impilo yakho uma uzikhohlwa ukuthi ubani ubuyapi ngeke umuntu omnyama wena usiya umlungu le system esiphila kuyona isupporta kakhulu umuntu omhlophe hayi wena thina silandela ngemuva ngasonke isikhathi so kufanele sithi masilandela ngemuva silandele kodwa siphetho kwethu esikwazi ukuthi lokho kwethu yisisimelelo sethu lesi noma ngabe silandela ngemuva so asiyeke bafowethu ukuyikhohlisa asiyeke ukwenza into engeyona ngiyanicela anike nivule amehlweni anike nivule amehlo nilibuke iqiniso abangaziyo bawufakazi lokho bazi kahle so into bafowethu yethongo iyayishintsha impilo yomuntu focus uzazi ukuthi ubani ubuyapi ulandele into zakho zethongo musani ukulekhe nidlala abantu umuntu efuna ukuthi uyolungisa zonke inkinga zakini uzoyilungisa kanjani ungenawo amandla wozakithi sikuvulele zakhe izinto emhlabeni siqaqe zakho uthola amandla ulungisa izinto zakini hayi ukuthi umuntu athi hayi kushuthi ubanjwe ukhokho wani ngoba lo muntu lo fanele uze la kithi wena sikugeze thina sikuhlambulule sivula inhlanhla yakho ulungiseke ke ngoba uyofika nini ikhokho usahlulwa yiloku kwakho manje
uyofika nini? Usuphethe umthwalo wabantu abadala, uhlangana lapho wena nezinto zabantu abadala, uhlangana lapho nezinto zabantu abadala ngoba usemncane nje wena azothina amakhehla wena usubhizi ungena indaba zabo abahamba bengazwene vele wena ngoba usile wena uyitshento yazi usufuna ukuzokwenza inhlambuluko la ekhaya ubani wena ucabanga ukuthi ubani wena kusho amakhehla kini kanjalo ayikho into ezokulungela vele ukhohlwe ukuthi uNkulunkulu ukulethile la emhlabeni udoza phela uzophila nawe yakhe impilo ishe yakho udluleke usubhizi wena ufuna ukulungisa izinto zabantu abadala ungenaphi wena ngoba kuyimanje usaphila kunezinto ongabizwa kizo makuhlangana abantu abadala kodwa wena usufuna ukulungisa izinto zabantu abadala abangasekho kanjani awungitshela kuthiwa hamba hayi fanele uyolungisa into ekakhokho hayi fanele ushadise ungenaphi wena ushadisa abantu ongabazi ongabaficile ngisho nasemhlabeni ngisho ngabe bebekhona ubukhona besaphila ubashadisa kanjani abantu abadala ubashadisa kanjani wena wazi ngani ukuthi kwenzakalani wazi ngani ukuthi umkhulu wakho kungani engamshadile ugogo wakho wazi ngani ukuthi ubaba wakho kungani engamshadile unyoko ubhizi ufuna ukulungisa izinto zabantu abadala uyothini makuukuthi umkhulu wakho noma uyihlo wambamba unyoko ephinga wena uyafika la ngoba uhlakaniphile uyitshento yazi ufuna ukubashadisa ubashadisa ukuthini awuboni ukuthi uyihlo noma umkhulu uyophenduka egodini lapha ekhona ukuthi lengane yenzani ngishadisa nalomuntu lona qale phansi into zakho imosheke zonke wozani la kimi nginitshela amaqiniso mina musani ukuyenza lento eniyenzayo le musani ungena into zabantu abadala musani ukushadisa abantu ningabazi ukuthi babehlaleleni bengashadi ngoba uma umkhulu wakho noma uyihlo wayengakushada uma ethanda ugogo noma unyoko musani ungena izinto eningazazi woza lapha sikwenzele izinto zakho ulungise zakhe izinto ziye phambili ulungise okulungisekayo ongalungiseki ukuyeka ukufuni vele phile yakhe impilo ngiyabonga kakhulu ke bafowethu noma mhlawumbe lento engiyikhulumayo ezolimaza imisebenzi yabantu abaningi ngicela ukuthi bangixolele kodwa iqiniso kufanele silikhulume kufanele nje iqiniso silikhulume yekani ukuphapha uma kuniphatha kabi lokho engisho ngiyaxolisa yekani ukuphapha ngoba nizozwa manje lekhe sincenga musani uqina nilekhe ningena izinto zabantu abadala niyeke into zabantu abadala uze la kithi sikulungisele izinto zakho zikhanye uye kule kubheka izinto ezilimi sami uma kunento eyodwa ekhulumekayo ukuthi nasi salikwazi sicela u1 no2 yebo senzeleke qaqeke izinto zakho ake siqaqe yena lo khulumayo ayiqaqe na ubona ukuthi hayi ubeqinisile ngempela uyiqaqile zizavuleka hayi ukuthi akutshene ngezinto ulekhu ushadisa abantu yazi bafowethu yazi kudlaliwe ngabantu mina mfowethu umuntu uma ngibona ukuthi ngeke ngikwazi ukumsiza ngiyamtshela yazi na ukubuyela emuva uyicabanga kahle lento ifunayo ukuthi userious ngempela yini mhlawumbe ubuye kimi evikini elizayo ngizwe ukuthi ngibone ukuthi ngempela lento oyifunayo imisele ngoba kusasa uzoyisola uma mfowethu ufuna ukulungisa impilo yakho woza uzolungisa impilo yakho ususe konke lokho okunye musu ukuhamba uye enyangeni uye sangomeni uyohlola ngoba ufuna sikutshena into yaziyo uyasazi isitolo sakho sikhulume usho ukuthi ku1 no2 no3 ngoba uzophuma laphana esekutshena ezinye izinto engeke futhi zikuphathe kahle bese futhi zikubambezela makhosi nginenkinga ka1 no2 no3 Thokoza mkhulu nginonkinga ya1 no2 no3 ngicela ukuthi ungilekelele lapha nalapha uma ke mhlambe emkhulu kukhona okubonayo ngale ungaphonsa ithambo phansi ubheke ukuthi ngabe kukhona yini engingakwazi ongapheki kwalokho engicabanga ukuthi ngiyakwazi siyathokoza kakhulu abantu besazosizakala mfoneleni uLucifer bafethu abangifonela abantu beze bazosizakala into yenhlanhla nginayo into yenhlanhla ngiyiphethe abantu abasondela abantu bamathenda abantu abasema office abantu abama artist abaculi igenge ekumaskandi abafowethu abasondele abantu abakumathenda abantu aba in business ibusiness lakho lishona phansi ezinye izingane ziyasimama sondela mfowethu siyathokoza kakhulu ke bafowethu ngicela ukuthi ke abantu ba subscribe abantu ba share ivideo bayithande
baqhubeke njalo nokungisapota. Ngiyabonga kakhulu ngama-comment wabantu ayangakha kakhulu bafowethu, ayangakha kakhulu, so ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi-ke bafowethu niphile kuzona zonke iy'ndawo enikizo. Ngicela ukuthi abantu balazi ithongo, balihloniphe ithongo, abantu bangahlukani nomsamo. Siyathokoza kakhulu.